clear tu le ngai thla tu te nilai ni chibai le vek ule soita hangin tun hnaya football inkhe result soitur ahum lutuk lava chuti rualin zanin zanlai pela UEFA Nations League semi-final te khel tran ani dona chungte chukan lut zoi anga chumi bak zong chu football Thu Leng lama kanin sorbing chhawdonia soita hangin Europa ramsang sang te inelna UEFA Nations League kumsang ni somni pali somni pa season po ahmor bok anai chhawze la zani na hian ahmor bok turzon na semi-final game hasazok khel ani dona FIFA rankinga pasari na Portugal le FIFA rankinga somna Germany te final lu inchuin zanlai pel dar som pahni le chanve hian Alliance Arena Germany anin machonang heti han en mai chan Germany hi andin mun athani in alanga achan chu an khelna mun tur hi anram Germany ani dona hei hian advantage apetra ngemti ngaidan aum theiome Germany hian semi-final in pet kai thei tur hian league stage a league A lama group A3 a pakhat na ni chung quarter final anin hlang ka ya quarter final a hian FIFA ranking a pakwana Italy chu aggregate a goal nga goal lia ne semi-final hi anin hlang kai an machon tur Portugal lampo hi league A a group A1 a pakhat na ni chung quarter final an luta quarter final a first leg a Denmark laka tlom zet ma se second leg a chiang takin an comeback a aggregate a goal nga goal thuma hne na chang semi final anin pet kai ve bok semi final an lu na konga hian Germany hi an tlom mi lawa Portugal lam ero tum khat an tlom thung team pahni te football chan china hin tum som bako an loin machon towa Germany an chungnung hle tum som bako anin machon to Germany hi tum som pakhat an chaka Portugal hi tum thum chau la chakin trunga in ne to ka trin an nei to bok anin machon masaber hi kumsang hajako somthum paruk February ni somni pasari khan aniya hemi truma hen Germany hian goal thum goal khatin ne na anchang anin machon nongber hi kumsang ni somni pa June ni sompakwa khan ni hin hemi truma po hian Germany bok an chaka European Championship a goal nin Portugal hi an ne le bok Portugal in Germany an ne nongber hi kumsang ni June ni somni dai to khan aniya hemi truma hen Portugal hen Germany hi European Championship a 3-0 in an neya hemi nuairo chakni mel an mule tammi alo anne probability lama lu donta ila tuna alandana chon anrin dan hi ainang angreng khop maya Germany ero Portugal ain record an nei thajok awang hian chakring jok hi an tam deu ati thei thung tunge chakzoka kanrin ve hlomle final lu tur kanrin le kan du sakte po thailang donang o inkhe result lam kal san taila football thulenga lut chho vele donang o tun trum chu Toni Kroos sang Cristiano Ronaldo le Lionel Messi chungchang a soidana tanghian bul tan don ta ila Toni Kroos in alo khel pui to tring Cristiano Ronaldo chu ada sang khop maya Toni Kroos suan tun din mona Cristiano Ronaldo hi atla niam deu to tin an soi thina a mai ro chu tun ma angreng khan ala thatho emema player thatak tie kan soi tur zinga ala tel reng ani Lionel Messi ain Ballon d'Or bo hi dong tam thei tura ka ngai aniya achan chu kumsang ni somni pakhata Lionel Messi hne na Ballon d'Or an peringot mai kha thil fair lo tak aniya khami trum kha Lionel Messi ni loving Cristiano Ronaldo don kum ani chuwang chuanin Ballon d'Or sem thin te po hian du sakbik an nei ti achianga khami truma kha chon Lionel Messi a yin Ronaldo khan don aphu zok ani intluk tlang ro ro kan hanti ang chia hian Lionel Messi hian du sak a hlo zok thina chu Cristiano Ronaldo aya he choi moina adon tam chan po ni in ka hria ti in German midfielder Toni Kroos chuan asoi football tun hnaya ron piang thar chho zinga a thaber kan ti thei zinga mi Lamine Yamal po atong du barbar khop maya Ballon d'Or ala dong ngei tura kan ngai Lamine Yamal chan Ballon d'Or chungchanga an zona chu aron chang vele ta Paris Saint-Germain player enga mazat chu akap zau ni tura ngai anni Lamine Yamal chuan game khat chau atanga Ballon d'Or dong tur kan te don ani chuan thil fair lo tak ani nge yang thil diglo hul hual ani bok kum khat chunga player thaber hne na he choi moi nei hlan mai tur nia kei chuan ka nga ya
trophy hi an soi thin boka apoi mona chen po om me amai ro chu Ballon d'Or hi ani nan ta ka chuan trophy choi tam ton tur ti ani lem lova player thaber ne na hlan tur ti a soi ani zok ani chu ka ngai dan po ani chi ha Ballon d'Or an sem chole tura po player thaber ne na pe mai se ke chuan ka du ani ma se kumdang ang bokin trophy choi nember ne na an hlan le thawin ka ringa chu kan kalpung kan thlak thailo chu ani ti in lemin yamal chuan asoi Bruno Fernandes point to thar aneya nimin lama kan lo hrenwal toin arin oma amai ro chu handa vele tareng reng ila soita kan khan Bruno Fernandes a chanchin kha nimin lama khan update lo zo kha kan lo da truth peka achan chu kalo soito ang khan in comment section apo karon da thowa Zinkara hianin recording hi kan ti zawa edit chung hi arei veya nalama kan lo boy ve bok nen update thar ha kalo human talawa chu apoi lai chu anita ani mairo chu poi thoilo tuklo tura ngai la trumdanga chun update thayang berin da zel kan tum don nia Bruno Fernandes suan Al Hilal somna anol tak thu puan aniya anin rem mai do ne moti la yin Bruno Fernandes in Saudi Pro League somna hi anol ta ani tun naya kan lo tarlan to angin Bruno Fernandes le Al Hilal player te in kom lai mu aniya Saudi Pro League lama ani hi mu ani to ni tarlan ani bok amai ro chu hemi chungchang an zona po hi Bruno chun achang ngala khathil kha mitam takin an soidar na sa emema country ho Joe Cancelo te chu mai baka Ruben Neves tenen chol hun kan mang ve mai aniya chu an lo la koita ani Saudi Pro League lam atrain Al Hilal ho tu tele ka agent te hi chu anin benge ya ka chung ko te po kei point karon ve manti ka pom thlape amai ro chu atopa ka thutluk na chu United team hi ka mangaya chu mai pelama top level innel na hi kalangai na chumi ti thaitur chung kala thatokin ka in shrebok United team an chiat lai bera chu san hi ka tumbik lova hetlap hi ka mangai na lan chotir hun chu tun hun hi ani ti in United team captain Bruno Fernandes chuan asoi Spanish chanchin bowler tak mai Marca lemin atarlan danin Real Madrid lampo an coach Xabi Alonso le an player te thu ain mulutuk lo ni in alanga Xabi Alonso hian training akalpui tran tir lama back three formation man atuma hei hi player ten an du chilawa an inkar po athalo man hle ni tarlan ani bok amai ro chu Marca lam vekhen aron tarlan dana Xabi Alonso zokhi ain siam thadon ni in alanga back three manglavin 4-3-3 formation angin season tharlama a team chu kalpui atum jok thu tarlan ani vele ta Real Madrid hi kan lo tarlan to angin back three an mang lu tuklawa Alonso ron man atum po hi an du lu tuklo ti na ni chu Alonso zok in siam train 4-3-3 an mang don ta a ang hle Manchester United lampoin an forward Rasmus Højlund chu an chotir ngai don ni in alanga Højlund hi kan hriat lan theu in season liamta a che thatok lova a chuarin na te po a lian to hle tun din hmuna United hian kun ha chu an seng lu towa Højlund tan hun atam nu tuk to lo turangai ani bok United lampo hian aman phu to ka leingam anom chuan Dennis striker hi chu an phalsak thu an lo sei towa tun din hmuna Inter Milan nen seizom an ni le ta Inter Milan lampo hian hun thapek anin hom thu an sei to bok season tharlama Rasmus Højlund hi Inter Milan lama kan mu mai te po arinom chuti rolin Højlund hi Napoli lampoin an hel ve mek bok Saudi Pro League club Al Nassr lampoin thuthar an nei chun zom zela antler hnung lam thuam chak an tumna konga Inter Milan atrangin Alejandro Bastoni chu senglu an tum thu tarlan aniya Bastoni hi sum tam taknen an thle mek nia tarlan ani Kanlo tarlan to ang khanin Al Nassr lam hi season tharlama champion no moi choi ngei tumin tran an la mek zela chumi tan chuan an squad thuam chak tumin tran an la na sa hle Cristiano Ronaldo po an chel chun zom theidon niin alang towa Ronaldo an chel don ani ero chuan Ronaldo hian player thatak an sengnu turani tin tlap ho tu te ashila chumi tan chon ma an la meka Luis Diaz po an befel chhotran to niin alanga Bastoni po an senglu thut arinom
season liam ta Chelsea team in Europa Conference League no moi an choi theina ta na tho hlok mai English forward Jadon Sancho point to thar aron neya nisan lama khan Chelsea lam chon a ngeta senglo an tum lo thu an soi chiang ta contract chungchang anin rem thei ta lo a ang hle Jadon Sancho hi Chelsea lam hen a ngeta senglo an du chuan man tlom te pau million panga lekin an senglu thei ti puan aloni towa a mai ro chu Chelsea lam hian in contract chungchanga Sancho hi an betowa ma se anin berem thei ta lo a ang hle season third ma chan Jadon Sancho hi United player anile don ti a chiang ta alo ka ve zau zau to bok nen United lam hen bench po achang nu tuklo tu rangai ani UEFA Europa League final khel zo tak chungchanga Rafael van der Vaart po aron tong chuak vele ta final chu hmunom atilo ve khop mai van der Vaart chuan Europa League final kha han en ta ula final kan hmu to chuan a hmunom lo berle final lotling lo ber te po ati thein arinom khain khel kha a hmunom lo emema middle in khel khom han ti tai la kan sei sual lafang in khel hmunom lo bera po a hmunom lo ber te zingami ani nge hin karing bok UEFA lampo hian an dan hi en thar turin kai chuan ka dowa khatiang final min chop cho sakha thil ro puilo tak le fans te insa lo na nia kai chun ka ngai ani khain khel kha han en ta ula voinga in pass dik ang zel ha gol khata pom don ta ila atopa 0-0 in antri nge yang omzia chu in khel hmunom lo tak ania in pass dik an nei hlei theilawa chu mai pialama voinga in pass dik a gol khat lut turang point han chut ta ila atopa gol lut lawa trin thei an ne team pahni te kha an hmunom lo emema atu zok zok po han champion an phu lo ani ti hin Tottenham Hotspur tana loin lanto Rafael van der Vaart chuan asoi Fabrizio Romano atarlan danin Napoli lampoin Belgian midfielder Kevin De Bruyne chu an senglu theidon ti aron puang chiang ta tu na tanga rei lo te a medical test si anei do na Napoli lam hian an senglu thu an puang thoi don ni hin aron tar lang ta Fabrizio Romano hetianga aron tar lan ta ka chuan Kevin De Bruyne hian top inel na Italian Serie A lam hi ala khel chun zom don ti achianga Major League Soccer ten som viau ma se Italian Serie A lama kan hmudon ti achiang ta Italian champion lam hian an hel na khop maya atopa chun an hlotling don ta a ang hle Manchester United lampoin an tlar malam thuam chak an tum na konga Mohamed Kudus so senglu an tum thu an ron sei vele tatlat maya Saudi Pro League nen te po sei zom lo mai Mohamed Kudus senglu tur hian amana po Jadon Sancho chu pektel anin huam ne tarlan anni Kudus po hian tlap thar zom a hrelo thu alo sei towa United lama Kudus si kan hmuni po hin thilmak ani lo turangai anni Liverpool lampoi Milos Kerkez chu an senglu thei trap ni hin alanga niza nama khan English News 10 an tarlan dana Kerkez senglu tur hin inrem na an nei to ni hin alanga Liverpool lam hian kumnga dai contract an zia puido ne tarlan ani bok Bournemouth hi club lianten an rong don a ang ta khop maya tun hnai loka din hai Centurion Madrid in anlak lu tur thu an lo puang fel towa tuna Milos Kerkez so Liverpool a akal tur thu puan ani zui vele ta Liverpool hian ani hi an tangkai pui ngei turangai ani Manchester United in mimal in remna an nei puito Brian Mbeumo po ni zana makhan Brentford lamchan amanata na an phut zat an ron soi vele ta Brentford lamchan an forward Mbeumo mala hian pau million samruk vel an phut thu an soi Cameroon international striker Thazet Mae Brian Mbeumo hian season liam ta ha amang thakop maya Premier League ka pongol akhung thei zia kan threthew ome hemi wanghen du tu anei sho ang reng khop maya chuti rualin UEFA Champions League khel phak tur tlapte hnolin Mbeumo hian United team athlang mau maya season third lama chuan Mbeumo hi United lama kan hmudon ti achiang thokhatta chuti rualin United hian amanza ta Brentford in pau million somruk an phut hi an pengam lo ani ero chuan an indor hlotin lo thut na chance te po asang hle Arsenal lampoin senglu tuma an helmek Benjamin Sesko manchu RB Leipzig lamchan puang thoi tura an du thu an sohia Bundesliga club lam hian tun din hmuna
Gunnar sina mimal inremna an nei puipdo Benjamin Sesko manzathi an lapuang du lava Arsenal team hian an puan hun an ngak mek ani Sesko hi tun hnai mai khan Arsenal lam hian mimal inremna an lo nei pui towa amai ro chu Bundesliga club lam hian amanza ta tana an chir hi an lapuang thadu lo ani season liamta Bundesliga game somthum pathuma goal som pathum khung thei Sesko hi tun din huna a hlut na hi pau million somsari vel ni turangai ania RB Leipzig lam hian amanza ta tana an phuthi han puang phot se Arsenal lam hian in an senglu thut mai arinom Liverpool forward Luis Diaz po Saudi Pro League kan hmungei thon ni in alang chauta nizana ma khan Liverpool lamin contract har an hlui chu atnol thu puan ani zuita Luis Diaz hi season niamta han a khel tha tok lova hemi wanghen Liverpool hian chotir antum ni in tarlan alo ni to amai ro chu Liverpool am hin an thutluk na an thlaka contract har zia puitumin tran an lata jok ani amai ro chu Luis Diaz hin contract har hi zia atum lem lova chu adu jok niangai ani tundin hmuna Luis Diaz hi Barcelona mai baka Saudi Pro League club Al Nassr chon senglu tumin an hel meka atuima jok hi chon an senglu thut mai te po arinom Croatia international team captain ni na chelmek tu Luka Modric point thuthar aron neya nizana ma khanin AC Milan chon an senglu tur thu an puang chiang ta kumni dai contract an zia pui tur thu an soibok Luka Modric hi kan riat lan thewang kum som chung set Real Madrid ta achenga Real Madrid ta hin lotlin na thanem tak adong thei ani kha chu mai pelama Ballon d'Or choi moina tepo adong hiala ro pui tak ani season khadai Real Madrid ta hin ala khel turangai ani la yin AC Milan lama hin akal tur thu puan ania news train khatin kum khadai contract aziak don antia train khatin kum ni dai antibok ainga po chu hanita se Fabrizio Romano hemi chungchang hi aron tar lang towa AC Milan lama season thara chun Luka Modric hi kan mudon ti achiang ta ani Manchester United forward Marcus Rashford point to thar aron neya Rashford hi Italian Serie lama kan mu arinom chhautran ta hle nizana ma khan English news ten an tardan dana Marcus Rashford hi Italian Serie club lian le hlotling Inter Milan chon senglu antum thu anron puang ta UEFA Champions League khel tur Inter Milan pan hi Rashford pohian a hre lutuk lo nia tarlan anibok Marcus Rashford hi chuti rualin Barcelona lamin senglu tumin an hel ve mek boka Barca zom hi ani pohian achak le chuti rualin Inter Milan po anron lang vele ta a chanchin hi angai nom chhoviau te poin arinom Chelsea lam point ni pui transfer kongka lo in hong tura Barcelona chu makhalin Nico Williams chu senglu antum thu tarlan ania Williams senglu tur hian amanza ta Euro makta doi somnga pariat vel po the chu antum don ani Nico Williams hi UEFA European Championship a Spain an champion theina na tho lok berte zingami ania season liamta ero tlaptan a che thalu tuklo hle che thalo kan ti khan alaka beisai asanga kan beisayang kan mulauti na mai ani player thatak chu alani renge hemi wanghen Barcelona lam point senglu antum lutuk to lo ni in alanga chua ero adu ni in alang thong tundin hmuna Chelsea lamin an hel na khop maya club dang an re duak la hian Chelsea lam hian thom an ron neya anin rem thut mai te po arinom chhautran ta Barcelona tana khel mek an player poimo Gavi point to thar aron neya kumina an sem cho tur Ballon d'Or dong tura arin aron soi Gavi chon tundin hmuna hian soi sel rol lavin Lamine Yamal le Ousmane Dembele te hi he choi moina dong tura in Elber tur te chu anni karinga atoi ma jok hi chon andon karing anni atu po hian dong se ke chon kalom pui don na ma se kalom pui han ti khan Dembele le Lamine Yamal te ero ka in sorbinga anni pani bi khi ka du sak em anni chu mai pelama season niamta te han enta ila player ro pui tak anni ya don phu tak anni ve bok Ousmane Dembele hi akhan de uzokin kashia a Lamine Yamal po don aphu le tin a seizui bok Gavi hian Ousmane Dembele hi adon aring deu ni turangai anni clear to lamte tunge dong soka inrin hlom le Lamine Yamal nge Dembele le
Manchester United team tana lo in lan to Gary Neville point thu thar aron neya season thara Premier League ka champion tura aron soi Gary Neville chon season thar lo tura hen champion thar kan mu to karinga chu Arsenal team hi anni karing anni kumsang ni palin nuwa he choi moina don hi an phu ve to emema chu mai pialama an team hi an thatok emema an van duel to khi thil poi thin chu anni pahni na ni chunga season thum chung han khar hi a hreomin karinga an teu thin emem anni season thar la mai ro atewin an kal ral to lo tura kanga ya champion no mo hi an choi to ngei karing bok chumi ti tura ro chan transfer an man that angai don na Arteta hin striker thar aseng lut ani chuan season thara Arsenal hi dan rol lavin an champion ang ting Gary Neville chuan asoi Paris Saint-Germain club ho to pa Nasser Al Khelaifi point thu thar aron neya trumdanga atim tana lo in lan to thin player thren khat te kap zau ma se UEFA Champions League ka anhan champion ta ka chuan asoi se lam ain lom thu asoi ve ta khau mai Al Khelaifi chuan mitam takin kan team tana lo in lan to player thren khat te hi ka huani in an ngai thina tuma hi ka holo anni he team ina ma ason thein tura campaign tu te an ni veka za an phu hle kan team ina sanam kan ban zena tura tana ke lo pen to tu Javier Pastore chunga kalom emema chu mai pelama kan captain lo ni to Thiago Silva te Zlatan Ibrahimovic te Edinson Cavani mai baka Thiago Motta te chunga kalom emema chu pelama chuan Neymar te Lionel Messi te Mbappe te chunga kalom bok he team in UEFA Champions League kan choi theina turatan hian kan team tilian tu te an nia an chunga hian eknik lai point kan lom rengang tin Al Khelaifi chuan asoi official announcement la chelo ma se notice United lampoint ni zan nama khan Lauren Zola an senglu nualal biak dika BD chu an senglu tur thu an ron puang vele ta kumsom ni pangami hi season third ma chon Indian Super League ka kan mu ve don ta anni country atlan theu angin BD hi season liam ta Mizo Premier League ka ache thaber te zingami ania chu mai pelama season liam ta han game somnia gol nga akhung theya assist tumruk anei bok hei chu I League lama statistic ania Mizo Premier League ka phei chonin golden boot te po adong thei ani kha ache that em awang hin do tu anei sho angreng khop maya ma se BD hian lalrin zola hnung so yin notice United hi athlang vele ta ani tuna tangare lote a notice nam hian an singlu thu an puang turangai ani English Premier League club Chelsea lampoint goalkeeper thar an nei ngei don ni hin alang ta chumi chu Mike Magnan ani Fabrizio Romano atarlan tana Magnan hi tundin mona AC Milan akhel mek na hen contract thar an hlui chu anol towa AC Milan lam hian shal thei ani lai hian shal an poiti talo ni in antar lang bok Fabrizio Romano hetianga atarlan ta ka chuan Chelsea lam hian andor hlo thlin ngei arin oma goalkeeper mamo mai Chelsea lama hian ngin Magnan hi kan mu mai te po arinom ta news threng khat phai chon mimal inrem na an nei to ni in antar lang bok Saudi Pro League club Al Hilal team tana inland mek Alexander Mitrovic point Saudi chosan in Premier League chopan atum thu aron soi vele ta Saudi Pro League chosan in Premier League lama ani hi kan mole arinom ta Fulham le Newcastle United tana loin lan to Alexander Mitrovic hi tun din huna English Premier League atang hin West Ham Everton mai baka Fulham lampoint andu le ni in alanga AC Milan nen te po seizom an ni mek bok heng ho ai ma hian United team nen seizom an lo hi mi pui ngai ven chu ani ya Saudi Pro League lama game samsari pakwa ain lana tanga gol samruk pariat zet khung thei Alexander Mitrovic he Saudi Pro League chosanin English Premier League lama kan mule mai te po arinom ta Aizol FC lam player thate an chuak sup don hin alanga ni zanama ve khan Indian News in atarlan dana undefensive midfielder player poimo tak mai chair luntlang walti ke a chu I League club Trinity dekan namchon an senglo tur thu an puang thoi don ni tarlan ani vele ta tuna tangare lote Trinity dekan lamhian an senglo thu an puang don ni hin alangta TK hi season lemta Mizoram Premier League best player a thlan kha ania a game akulin amu nom thin le
train khat phei chon Sergio Busquets Mizo te po anti ani kha ani hi ache thakop maya club dang Trinity de kan lama kan hmungei don niin alangta tuna tonga reilote a Trinity de kan hian anseng no thu an puang turangai ani bok court of side lamin atarlan danin Arsenal lampoint ni pui transfer kongka loin hong tura Quinten Timber chu anseng nu don niin an ron tar lang vele ta court of side in atarlan dana Arsenal defender Jurgen Timber una pa Quinten Timber hi Arsenal lam hian mimal in remna an nei pui to niin an tar lang bok Quinten Timber hi tun din mana Liverpool le Manchester United baga Tottenham Hotspur te point an do niin alanga ma sen ni ho nol hianin Arsenal team lama kan hmungei do niin alangta football khel achol san no managing alu chila hlo tling mai Europe lama po nu ma thatak nei chhozel tura kan ngai Simone Inzaghi chon be se lo takin ni zan lama khan Saudi Pro League club Al Hilal chu azom tur tho ti chian ania Fabrizio Romano atarlan dana Al Hilal lam hian Simone Inzaghi kumthum dai contract an zia pui donna a hlo tur za thi soilo lo ma se a thranem le ni in tardan anni Simone Inzaghi kan riat tan theu angkhanin football khel a cho san no kum sang ni som paruka Lazio team en Colin managing aron lo chil trana lotlin na thranem tak a chan nuwa kum sang ni som ni bakhata Inter Milan team in anseng nota Inter Milan team manager anga ain kol hian a hlo ting le trophy lian tham hi paruk ngot a choi pui mana UEFA Champions League a tum ni final a hruai thleng bok Italian Serie MVP kotsa te po tum khat thlan alo ni towa coach of the year a tum khat thlan alo ni to bok Europe lama hian nu ma thatak anei chhozel turangai ani la yin Saudi Pro League lama ani hi kan muzui don ta anni sumwang kan ti theingem le Manchester United team tana hlotling taka loin lan to Rio Ferdinand point Bruno Fernandes so aron fak khop mai Ferdinand chuang khatiang offer thale mom kha Bruno Fernandes an anol thei kha makkalo ti khop maya azom ngei tura kai point mitam tak ang bokin kalo ring to anni mitam takin kumwai thak to lama Saudi Pro League an pan hi ke chun ka hrethiam ma Bruno po hi tun din mana kumsom thummi ani towa United team hi in siam that ain tlak niam lam an pan zel boka lung oilo wang shrim poa Saudi Pro League pan san thut thei om po ani me amai ro chu tiang tilava Bruno Fernandes an United team ahmangai na alantir hi aro pui ma player no pang zok te point hei hi innen fianan mangse ke chuan kadu anni Bruno hi kangai sang ta ma United team lo zel tur te poina an en ton tur khopin ani hi a thatok anni captain ina anti turang tak le thutluk na dik tak asiame tin Rio Ferdinand chon asoi Saudi Pro League an lian chhosela Al Hilal chon Theo Hernandez chu an seng nu theidon ta a ang hle ni zan ma khan gol lamin Theo Hernandez sian Saudi Pro League club Al Hilal som nei a hnol thu an ron tar langa a mai ro chu Al Hilal lama Simone akaldon tak sia chuan Theo Hernandez in Inter Milan lo en goal to tu Simone Inzaghi en goal tur hi pan a hrelo niin aron lang vele ta Theo Hernandez si Saudi Pro League lama kan mu ngei arinom chhotran ta hle tun din hmuna Theo Hernandez a man chungchanga Al Hilal le AC Milan te hi Euro mak de doi somthum panga in anin rem fel towa mimal in rem nei ro ala lo thung chuti rualin Fabrizio Romano atarlan dana chuan anin rem ngei arinom Real Madrid forward Rodrigo point to thar aneya AS lamin atarlan dana Real Madrid chon an min thei taloniin alanga Zabi Alonso meu poin Real Madrid ta Rodrigo cham chun zom zel turin athlem lung oi theilo niin antar lang bok hetiang ani ta kha chon Rodrigo hi Premier League ka kan mu arinom chhotran ta tundin hmuna Premier League atrangin Arsenal Chelsea le City ten senglo tumin an helmek anni English News ten antarlan dana Liverpool defender Joe Gomez po achuak ngei don niin alang ta tundin hmuna Joe Gomez si Premier League atrangin Aston Villa Bournemouth Maibaka Burnley Everton Leeds United le Newcastle United le Sunderland baka West Ham ten senglo andu thu an soi towa atuai ma bar hi chon an senglo arinom
Joe Gomez Liverpool lam point ral an poi ti lo thu an sei towa aman atan hian pau million somni pangai ro an phut thung ole hati chin hatun tumatan ni mai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe lam han tan mi han la pui le ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel don nia